ukisha Nari ndi umugenzi. Umugenzi wahe? Nitambikiraga nitahiraga ndi kwigira mu rugo. Semerate turabagenzi. Ariko ku mukaritazi ari kunshira bariyeri imbere arabona ari ikinyabiziga ntwari. Wasaze. Abasinabaye. Karakumambuza. Ariko babiceje murembero. Yesu simwe mukristo. Umeze Ko kerewe. ntago ari ugukererwa aho. Tugende. Oh my God. Ako pastor ndi kugusiga. Sinagusezeranya Bugatti gusa anytime nzaguha umugati. Oya Umuhanda noneho subu. Ubona ari kiravamo. Ntabwo mbizi ndimo ndabona umunsi umuhanda waramutse neza. Twese turabona. Nabibonye bya bindi by'amagambo byaba babandi banywa cyane. Cyangwa babandi gutera abana abandi amata. Ntabwo buri munsi ntagasize. Uno munsi nabibonye uno munsi ahubwo uyu munsi turajya neza kigali. Cyane mva nawe ra. Uno munsi rakagira nima muyema. Oya ntabwo twakabura. Nje namba nabibonye. Ntabwo twakabura pe. Nyine tuganira n'ibintu bijyanye n'urukundo mu gitatu y'urusengero. Pastor. Iki jambo ry'Imana nibyo bitwubaha. Umva, ijambo ry'Imana ravuga ngo mukunde no gukora nabakunze. Ubwo rero nimba bavuga ngo mukunde gukora nabakunze, tugomba kuba twabisenga tugakundana. Amen. None data mwaramutse. Yesu azaze. Yesu azaze. Uri kujya hehe? Hagana hehe? Haya kujya kutora. Itorero se ntago bayafunzira? Reka guma mu rugo yarabanje. Cyangwa bamugiye kwiherera sha. Hoya. Imana. Wabicaza aha. Arwasa fana kwa turimo turakira. Ahubwo mwebwe reka mbabwire. Wimenyera fande wagakobwa ibyo ni ibiki? Harandi. We. None ukuntu mwari mufatanye mwabireba. Afande rwose nimba nabwira ijambo ry'Imana ngo Imana ari byose ishoboye byose. Ongera ubimubwira umufasha kwa kundi. Wowe urajya kumukora wa muginga we. Hasi. Ariko rwose uyu ni umukristo rwose waje ni umukristo. Yicara hariya hasi ibyo ni ibiki birabizanye. Aho ngaho batamba kubita. Areba ukuntu mwinjiye. Je ntabwo nakicara kuko Imana iri kumwe nawe. Yebwe. Mwicara aho turabarekura ari uko amasaha ageze. Musengere nawe. None se ni ikihe kibazo gira? Aho ngaho muginga we. Data. Iyo mana uzaha niba wowe. Imana bababariye kuko mutazi ibyo ngumva ngira hari kuko mutazi ibyo mukora. Umuntu abaho kubw'umuntu ushanaga abaho kubw'Imana. Rekera ave kwigire mu kazi aka kabici kareke mani. Nawe kiraro gweno hano Injira gira vavu. Urandeberara. Ko ndiye basuri gucumbagira wabaye iki? Ya? Kintu. Wabaye iki? Cyari hasi. Wa mugenga we. Tarasi komanya. Icyo kibazo ubu. Ufite icyo ibiki? Ibi ni Eye ne boro chabugufi. Chabugufi? Injyana se nawe Kagame yabyanze. Yarabyanze. None se ibyo ni Babari ariko nge nigendera kana. Utatuma ibyakiza mbere. Uravugana na nuza nonge. Ariko ubundi wakora kuri imigaragambyo. Reka kandi wowe uri pastor ye. Tagukisha. Nari ndi umugenzi. Umugenzi wahe? Nitambikiraga nitahiraga ndi kwigira mu rugo. Uri Semerate turabagenzi. ariko uzi mukobwa katamano. uzi ko ngenda gucaba se. Nakurasa. Ko nde ubundi sha ufite igihugu. Wowe ngo wafagaho ujya. Naye ndimo gutana rempa y'abantu harahiri. Ku mugoro uvukana na mera. Ngo iki yitwa ndese? Bamwita Monica. Monica? Ko numva suvuze izina ryanjye wacana ubwo ntago uri kubeshya. Ebyo umwongo mwari miki? Umwongo mwari miki? Harimo akantu. Agaki? Ahubwo mwe ndi kubona mwe. Kobwa yari igenda gufunga. Afata yo ampa arabasha. Ndakurasa. Urambugira vavu. Shyiraha. Kandi ugabanye ibyuki nawe. Ariko murame muri guhohotera abantu. Tubahohotera si bica fandi yakira areba birimo. Ana byose uri kubireba wakigabo. Fungura wagicucu. Ubundi ngubu wambaye ngo tutamba noneho inzoga ariko
nawe reka nahengere mu rugo ndebe ko bigenda none ariko iyi nzu ndi kubona inyitambitse imbere niyaye ariko ku mukaritasi ari kunshira bariyeri imbere arabona hari ikinyabiziga ntwaye wasaze abase nabaye ariko bariceshe murembero reba bundi wereka mubaze ubundi urakubita kitu umuntu wambaye akawati nk'aka ngaka kubera iki wakicaye ku bw'amategeko wawe jewe nakwicara mbishaka akweka mbaye nsomeho numve ariko inzoga irayibo hakuze abayobozi ko twagowe twaragoye namwe muri abayobozi nose unabibona wakicaye ariko uyu mukobwa ko mbona asa nk'umukobwa twari turi kumwe mu kabari njyewe afande amubwira umuntu wamuhoteraga uyu mukobwa ko mbona basa oya ntabwo oya mobere ni wa muhungu Kitukara wa wundi mwari muri kumwe mu kabari ntabwo nkungiye ariko afande rake nawe reba neza urebe nimba badasa babyukanye tuza mu kazi njye nahuye nawe gute mu kabari reba nimba nasaza oya naje bikuye